Khaile guai tu ni na ete hit chebangina hunman pha honga sakik ibyak to pai na minthan na te tangton tungta hen abesa nikhat antan na nichum antan na nisagi antan na chite ige na tungto ni na mitampi takin phatom na nga ding chi zong kalam et na le ka up na le kongchung et sak na hi chi tuni na kigen masanom hi hang in amasape ni na itubul piding ipay mai na hi zong no lim en khomasading hi hang in hi zong no in allow hoi ma hum pi le kam ke te oging kheging te zong zakhading hi in ahyang aman ken kanu anga apom tin ten hing china ngai sun khadinga ahi zong in apom tin ten na mun pen allow hoi ma din mun ahi lam tak aman na thei khalo ding hi in tua ma bangina tu ni tu hun lai takina ei thu mi te zong hi pasien ka it hi pasien thu sunga nom ka sa hi china pasien thu sunga nom sai na khamuang ma ina I om lai takina hi zong no lim ibat khak lo ding tu ni na tua hong thu pi ma ding a hi in nang pol ke pol chi bangina pol thu again nom hi ke ya koimun a iom zong ina topa kamalin bang chi hiam pasien thuman thu takina bang chi hiam chi tu ni na atel chian hi theina ding na tu ni na lai siang tho tung to ni na hi up na bulpi te bang teng hiam chi tu ni akikum khom nom hi in hi thu pen chudang te to ki bang lo ina pasien kamal thuthuk te ahi maina iup na bulpi te ahi maina lai siang thoma sik san nge dina lai siang thoma simsu che dina kikum nom hi hang to hi maina hi kano buk tung ton ni na ka chep te na le aton tunga ka zat dinga ka bol ahi manin hi lai bu tung ton ni na kikumina lai siang tho te lem khomina topa kamal thuthuk te kikum khom dingina ki zon nom hi Khaile to hi le tu ni na ikukup ding thu pai su pa ni na itulu ding ina is salvations by the law or grace hi gup khet na in to come zui na hang mo ai ke le happy na hang hi zo yam chi tu ni na hi thulu to ki zui na to pa thu up na bulpi te ki kum su khom ding hi hang in Old Testament lai siang tho lui sunga pasienin Moses God and Moses pasienina Moses tung tonin anapiak to come here New Testament lai siang tho thak sunga Jesus and Paul Jesu tung tonin hong piang in tua thu pen Saul tak Paul in happy na thu hong tel gen kik a hi in the law is a wage to come pen thalo kulin sep khet kul hi na tua chi keile ai keile tua danin na kam tat keile ai keile zui ding le sep khet ding bek hong kal to come la siang tho bu ai hi in hi to come akipia in pang teng hiam chi ia tak chang ina pai khen na alien som ni aneu khat pan som le sagi na kimuthe hi in to campaign atomina namni ina kigen the hi ki khen khe the hi in number khat na do not same ken chi le do it same in chi thu a hi in hi to come nam som te laka nam giat ina do not same ken chi hiya namni te ina do it same in chi thu a hi in to come nam som teng pen bang teng hiam chi tuni na amasai na siang tak le tel takina en khom suk masading hi hang in number khana to come number khana you shall have no other gods before me keilo pasien dang below ding to pen hi do not same ken chi hi ina number ni na you shall make no idols milim na bol ke ding u hi zong do not same ken chi thu hi number 2 na you shall not take the name of the Lord your God in vain topa min zang khai
na zang khai ngai sut ke ding hi na zang khai bol ke ding hi do not sem ken chi chu hi number li to pia gina keep the Sabbath day holy Sabbath ni siang tho sak in do it semin chi chu hi number nga to pia gina honor your father and your mother na nule na pa za tak in do it semin chi chu hi in number gu to pia gina bang hiam chi le you shall not murder me na that ke ding u hi zong do not sem ken chi chu hi number sagi na you shall not commit adultery do not sem ken mizi mita to namo ke ding u hi number get na you shall not steal do not sem ken mine sa nagu sak ke ding u hi number kuwa na you shall not bear false witness against your neighbor naveng te laka aman lo te chi na pang ke ding u hi do not sem ken chi thu a hi number som na you shall not covet mi nei sa na eng ke ding hi mi nei sa na du ngo ke ding u hi zong do not sem ken chi thu a hi in hi chupiak nam som te laka izui zo hiam chi na tuni na aban ban khat kit khat ending hi le khat zong izui zo omlo hi chi la siang tho sunga tel takina kimuthe hi tuni na atom kim chingina I thei ding ina izui zo ding ina akibol a hi lo to kham a hi na thu tuni na atom kim chingina iki gen no ma in Matthew 5:21 to 22 and to tenga bang chi hiam chi le mi namud asa au ana amuda mi na mithat a hi chi toy mai na hi tenga number gu thu pia ka you shall not murder mi na that ke ding hi chi ei pai na mi vakithat lo hi mo in ahyang mi khat namu da wa le mithat khin chi na ito pai sui na honggen a hi manin tuni na leitong kapian kasoka mi khat jong muda ngei keng ichi ale to pen ilung simman lo hi khading hi toy mai na siang takina gen le mu da zong kinei khathe hi manin hi pen to come akizui zo lo hi pa hi in Matthew 5:27 and 28 na adultery in mizi mita to namo ke ding u hi chi na to come ina hongge na ahyang to pai sui na again na mi khat mo pi no na lung sim to enemy na mo ke amo khin ta hi chi hi mai na hi zong achidam mi khat ading ina abai lo thu hong hi zel a hi manin hi to come number sagi na zong akizui zo lo hong hi pa hi in to khite Galatians 3:5 bang na chi hiam chi le a hoi ham mi na milim bia a hi na chi hi toy mai na hi thu piak number khat na le number ni na ke lo pasien dang na be ke ding u hi milim na bol ke ding hui chi te khong pen hi Galatians alien thum aneu nga na sunga ye takte akizui zo lo to kham vi ve a hi na thu tu ni na kimute hi in mailama akichian takina hi te zong gen khom suklai ding hi hang in to kham zui zo lo hi ale to kham abanga mang ding hi yam chi to number pi ni na ki kum khom ding hi hang to come aman phatna le aman ne na en su khom ding hi hang to come zui zo lo to dena again to come te khat zong izui zo om lo chi na ki ge ne na to hi ale to come pen zui zo lo hi ale pai ding mo hem khe ding mo to dan ding hi pe ma lo hi in to come ina bang teng hong lak hiam to come mi man phat nain bang hiam to come mi aman nei nain bang hiam chi tu ni na number pi ni na en khom su ding hi hang in number pini ena knowledge of sin mo na hong thei sak Romans 3:20 to come in mihing te amo na kilang sak thei bek a hi manin to come zui na hangin kuama in pasiento kipol thei na nga zo lo hi to come nam som ten om ke le mo na in bang chi hiam mo na pen bang hiam chi akithei nget lo ding hi mo hi
in mizi mita to mo ken chi khong mi nei sa gu ken chi khong mi nei sa du mo ken chi khong ai zong ina na veng te a ding na thuman lo te chi pangken na nu na pa za ta rin chi khong te om ke le to te pen hi mo na hi hun lam a ki thei nget lo ri ai hi to hi mai na hi te nga number a na knowledge of sin mo na hong thei sa mo te mo na om hun lam hong thei sa ina chu kham a hi na thu tu ni na hi te nga ki mu thei hi in b na pai su ni na the law is holy to come pen siang tho hi Romans 7:12 to a hi chang in to come ma hi ta le to piak na te hi ta le hoi in mana siang tho hi na chi hi in to come pen zui zo ding ina akibol a hi lo ha mi te isiat na ding lampi panina hong ching ina hong dal ina hong kemin toina to come a hi hi bangza ina man nei na bangza in man pha ya mo to man in to come pen siang tho ina man phama ma hi lai siang tho ina na chi hi chi to thu tu ni na hi thu zong itel ding ong thu pi ding hi in sina pai su ni na the law is cursed he to come pen aman phat ma ma bangina he to come pen in zong sam set na sunga hong tun thei a hi na hi lai sang tho sunga ki mu thei hi en sung ni Galatians 3:10 he to to kisai yin lai sang tho in to come lai bu sunga akigel kem pe avet begin azui khin ton tung lo te in pasien sam set na thuak hi chi a hi manin to come aswang te pen sam set na anga mi te a hi u hi to come lai bu sunga ki gel kem pe avet pi in azui khin ton tung lo te chikhin a hi manina en izui zo hiam then in again teng ki zui zo pe ma lo a hi hi toite zui zo lo pi a to come suang ten tana ka zui hi achi mi te hi lai siang tho in sam set na anga mi te chi in hong chiam te khin a hi hi hangina hi to come aswang mi te pen aswang te pen sam set na anga mi te a hi u hi chi hi Galatians 3:10 a pasian kamal la siang tho ina hong gen khin a hi manina hi to come ka zui to come ka swang hi to come swang ka nung ta hi ichi ale tuni na pasian sam set na anga mi te hi na tunin ikipok ding na hi la siang tho tung toy na ki gen nuam hi in number d na pai su ni na the law is our school master to come pen ate lam hong lak isapi a hi Galatians 3:24 tua hi a iup na hangin pasien to ki pol the na inga na ding increase a hong pai hun chiang dong to come in ate hong uk a hi hi tenga bang chi hiam chile Chris a hong pai hun chiang dong bek ma na chi ai mo Jesu Chris hong pai khit takte hi teng khem pe Jesu Chris in hong ki ching sak kin a hi mai na hi pen zui ding hi non loina hi pen to come pen Jesu Chris hong pai ma sia izat ding a hi na thu hi Galatians 3:24 a siang takina hong lak pasien kamal a hi anel som ni le thum na a bang na chila hiam chile upna thu a hi Jesu hong kilak khiat hun ngak na yin tua hun sung teng bek Jesu hong pai ma sia singlam te tunga ka zo zo hi achi ma sia hun teng bek a ding in thu khamin lam hong lak hong makai a hi Jesu in thu kham de na teng akichin sak khit hong si khit takte tua upna hang bek to pasien dik na akinga hi beka Moses to kham akipia hun le Jesu asima tua hun ki kala ding in school master lam hong lak seapi hong sem to kham a hi chi tuni na hi to kham pen pai khet ding hilowa to kham mi man phat nain bang za ina man ne ya bang za in man pha hiam chi hi to kham to number khat na itel ding ina tuni na hi abcd chi hi chu teng itel ma sak ding ina akigen nuam hi in number b thum na pai su ni na if you want to follow
the law you must fulfill all this first to come izui somale hi thu teng isep mak sak kulding hi ji thu a hi number 2 na number khat na pai su pa ni na to come zui noming to come ka zui hi ichi ale isep ding ni simina ibol den ding na bang teng kisam ding hiam to come sunga nung taing to come do kanung ta hi to come ka zui hi chi na tunia to come aswang mi te hi ale ni simina izui ding thu te ki kum khom ding hi hang in number khana izui ding thu na bang hong hi ding hiam chi le you must circumcise na wun at masa in Galatians 5:3 na a wun at na azang mi kem pe in to come dang kem pe song avet pi in azui ding atawan ahi na thu tel takin phok ta u hen wun at mi khat in to come azui ding pen atawan hi chikhin ai te to come ka zui hi achi mi khat in zong wun at ding pen atawan chi na hong hi pa hi toite wun at lo pia to come ka zui hi ichi ale lai siang tho to akituak lo up na pai khial isok ding hi in toy mai na tuni na to come ka zui hi ichi ale lai siang tho sunga to come azui te na wun a ding pen atawan hi achi ma bangin wun at na tawan to come zui ding hi ale wun at ding hi lam tak zong hi lai siang tho in hong pho sak hi manin tuni na wun a lo pia to come ka zui hi tuni na wun a na nei lo pia wun a na to chep te na bol lo pia to come ka zui hi ichi ale tuni na I to come zui nai na amok na hi na Galatians alien nga aneu thum na siang takina lai siang tho ina hong hil khin ta hi in tuni na izui ding number ni na bang thu hiam chi le you must do it na sep khiat kulding hi Romans 10:5 Moses in alai gel na sunga to come de na bangin agam ta zo mi kem pe anung ta ding hi chi in to come zui na hangin pasien to ki pol the na ding to na an again hi to come de na bangin agam ta zo mi na chi hi then ina again hi to come te nam som te laka izui zo khat zong omlo wa to te laka nisim ka simina zui ding ina hong pia ka hi ale sabat ni siang tho sak ding chi thu hi in sabat ni pen bang hun teng ki chiang tan hiam chi le Friday ni pio ning ani ni tang nai sagi panina Saturday kigin ni sani ni tak nai sagi ki kal teng pen sabat ni na ki chiam te hi to hun sung kwa ma ina na sem thei lo ding kwa ma wa khe thei lo ding kwa ma ina mei khu sok sak lo ding an hon thei lo ding chi thu hi in hi thu pen Israel ka pai lai na Jumi tele Jerusalem copy sunga tuni dong ma ina lim takina azui thu hi manina hi Friday Saturday Sunday hi Jerusalem ko hun sung tenguna bangza tawina hi Jumi te na zui hiam chile Jerusalem copy sunga traffic jam ina nisimina mi te pen pulina mi tampi tak awak achia hitama le hi sabat hun sung teng pen khosung pen dai chibina moto awak pen highway tonga moto tai pen kisim zoza ding dong ina mi pen dai chimok hi in hangina amao sabat hun pen siang tho takina awak theloina inua pasien hi amao hi la siang tho amao I jiu la siang tho bute simina to bangina sabat tangina no om hi in sani ni tak pen hi 5-star hotel te akatun no hangina sani ni tak pen Saturday ni tak pen amao anking hong pia ina to nia ahuan ahilo zani Friday nia ahuan khol sate ante hong pe zenui in to khite hotela elevator hi datli ka te pen mun chumbanga kizang hinapina to hi sabat hun sung teng pen hi elevator ni te pen khol sakina khat bek ma ki pe sak hi manin
อินตุงอินหน่วยกะโตนดิงเลกุมสุกนดิงเป็นมินิตัมปีตักกิงาคาฮีอินตัวซะดงอามาวฮีอัสบะนีเตวเสียงโทสักอฮีตัวเตตูนีตูหุนไลตักินะสะบัดตังยิงฮีจกข้าวสกนุงตายิงอจิมีเตนะฮีสะบัดนีนิปิโยนิอันนีนิตักในสกิไปนะอจิงSaturday ni tak nai sagi dong va khe vet loina iom hiam in na sem vet loina company na sep te kwan vet loina ai ke le a personal na sep te sem vet loina iom hiam in to khite an huan lo ina bangma an huan lo me khu so sak loina iom hiam va khe lo ule naw te to ki mu loina iom hiam tuni na hi te khem pe to bang ina itan ke ya isep ding bang ma isep ve ale hi Roman 10 fire again to pen tunina apalsat to come is to come so nung ta ing ichi hangina to come apalsat te I khading hi toy man de ina tunina to come so kanung ta hi ichi ale number ni na izui ding a hi ale you must do it na sep khet ku ding hi chi to a hi in number 2 na you must perform a blood sacrifice sisan natak khe sak kulding hi hi pen license to Hebrews 9:22 kimothe hi to come kizat na sunga na khem pe sisan to kisian so sisan akiluan sakhit jang begin mo na kimai sak thei pan hi license to ina siang tak ina sisan buak khia tak khia kul a hi na chu hong gen khin ta hi pai khen na alian som ni le kwa aneu som thum le giat le som thum le kwa na kan hing tu no to biak pia zia ding pen lim takina hong gen hi in number khana bang hiam chi le kum khat aphapan tu no ni ta hi ding in to khite jing sang lam khat ni tak lam khat in kum khat phapan ding to pen jing sang lama khat go ding to khite ni tak lama khat go ding ina to pen me har biak na pe ding chi thu a hi toy te tu ni na thu kham ka zui lai thu kham sunga kanung tala hi ichia le nisimina to bang ina kum khat aphapan tu no jing sang khat ni tak khat to biak na si san tak ina to pa tonga biak na ipiak puling a hi in thu to manina ke tu ni dong in to kham zui lai ying mate ichi nob ding ale hi blood sacrifice sisan tak khet na to mo mai sak na pen zat ding hong som ding a hi to kham zui ing chia hi te isep ke ve ale i thu zui aman lo hong so khading a hi bek tham lo ina jesu ma mai na zo ha alien sagi anel som le ko na bang na chi hiam chi le Moses in note tonga thu kham hong pia na pi na kwama in na zui ke u hi na chila hi tu hun tu lai takina thu kham zui ying achite na bang za tai na thu kham zui ikisa hang to hun lai takina thu kham hi sia te Pharisai te kyanga to pa Yesu ma mai na thu kham Moses in thu kham hong pia hiang ina note na zui ke u hi na chimo hi toite tuni na hi ikigen thu nam thum mate number khana wun I at hiam sabat ka zui hi thu kham sunga kanung ta hi ichia le number khana I wun I at hiam tua ele ki sitel ni I wun allo pia thu kham ka zui hi ichia le hi la siang thote to akituak lo nun tak na thu na a hi in number ni na sabat ni siang tho takina ni piyo ni ngan ni ta ka kipan ni sani ni tak nai sagi dong va khevet loina ante huan loina to bang ina siang tho takina isang hiam tuni na nun tak na te ki siting hiam number 2 na gan go na tu no jing sang tu no biak na jing sang khat ni tak khat si san tak khet na te ni simina inei hiam to te inei ke ale itu kham zui nai na amok na hong hi ding hi in thu kham zui na to pasien mai pha muding hi leng pen isep ding tam luang mate I bol ding hong tam lo ma ina nisimina to bang
hi chu kham bangina nong ta ding hileng izui ding tu hong tam lo ma hi tua teng kem pe isep zo lo manina isep zo lo izui zo lo manina ate na pasien happy na akisamte hi tua ite tunina the grace is gift happy na in pia khong hi ji pia khong tu jesu khazi tung to ni na inga happy na tu in bang teng hiam ji tu ni na to come zui zo ding khat zong om lo wa tua mani na tu ni na happy na ina bang teng hong sep sak hiam pasien hong happy na tu ina bang teng hiam ji tu ni na ki kum su khom lai ding hi hang in number khat na Ephesians 2 chapter 2 verse 8 and 9 hi sunga happy na tu nam sagi kimuthe hi ate in jesu hong sep sak na tu number khat na iup na hang in number ni na pasien hong happy na to number 2 na hot khiat na anga te hi ya number li na ate thalo hang hi pe ma lo in number nga na pasien hong pia khong gift hi na number gu na ate han chiam na to hingiat lo a hi mani na number sagi na ate kisial na ding tu ompe ma lo a hi tua teng kem pewi aga ina bang hiam chile jesu khazi hong sep sak na iup na imuan na isan na hang pek ma ina ate na hi happy na pia khong gup khiat na anga te hi chi na tu ni na hi happy na tu number khat na itel masading na hi gen nom hi hang in to come le happy na akilam dan zia the difference between the law and grace akilam dan zia abulpi te tu ni na en khom ni to come hong ki pat na bulpi na pasienin pai khen na alien thum na sunga Moses na sama pai khen na alien som ni na Moses tunga to come te na pia hi in ko te tunga na sem ding ko te tunga zat ding ina na sam hiam chi le pai khen na alien thum anel som na jiu mi te tunga a sem ding ina to pai na Moses pen asap khet na thu ki muthe hi in accept here ding pen oi chi bang ina sem ding hiam chi le up na bul pu ding chi hiloina work do it sem kia yin chi hi sep khet na bul pu ding ina pasien sap na Moses in nanga pasien thupiak na Moses tunga na tung hi in happy na ahong pat na abulpi happy na hong pian khet na abulpi en khom lai ni jesu tung to ni na happy na thu hong pianga tua jesu in ama happy na thu again ding ina sol ta alien kwa aneu nga na sol panina Paul na sama kwa te tunga asem ding ina na samhiam chi le Paul mate namdang gentle mi te tunga asem ding ina sabna anga na thu Roman 11:13 na Paul ma ina and again na thu kimuthe hi accept zia ding pen ko chi bang ina same ding hiam chi le dena again work same kia in chi bang hiloina faith belief up na to umin sangin chi thu a hi in to hi mai na hi to come le happy na hong pian khet na abul pi pen hi danina kilam dang sin sen hi chi thu zong itel sin sen ding hong chu pi ding hi toite tuni na what grace has done for us happy na in bang teng hong sep sak hiam chi thu tuni na ki en su khom lai ding hi hang to come de na kem pe jesu khazi in singlam te tunga ama si na to hong ki ching sak zo hi chi in iup isan man ina happy na anga te hi na thu tuni na akigen nuam hi atwa happy na in bang teng hong sep saka bang teng hong sep sak hiam bang ham phat na teng inga hiam chi tuni na tua happy na I hong sep sak na tua happy na iup na imuan na tungpa na inga thupa teng na bang teng hiam chi tuni na en su khom ding hi hang in
number ขัดนาnumber ขัด A นะเอ็นสุกนี้นะ no condemnation โมนาทุกเข็นนาโตกิเปล Roman 8:1 ahi zongin tu in ahi le Chris Jesu to ki Paulin anung ta mi te pen mo na thuken na to ki pel hi Chris Jesu to ki Paul in amma hongsep sakna iup isan manina mo na thuken na to ki pel chi thu tuni na itel ding hi lai siang tho tung to ni na itel ding hong chupi ma ding hi in anuaya en suk leng Roman 8:2 na en suk leng free from the law of sins and death mo na le si na apiang sak thu kham pan suak ta bang hang hiam chi le Chris Jesu to ahong ki Paul sak kha siang tho in mo na le si na apiang sak thu kham panin kei hong sok ta sakin ta hi Chris Jesu to ahong ki Paul sak kha siang tho in mo na le si na apiang sak thu kham pan eite hong sok ta sakin ta hong sok ta sak kin ta chi thu itel tuni na itela le tunin eite asok ta hi na thu hi Roman alien giat aneu ni nai na si na le thukha mo na le si na piang sak thukham pan su tak na inga na thu lai siang thoina lim tak le ki chian takina honggen tel a hi to za ka ni na lungdam na thu adang omnon lo a hi in number B na pai su ni na having abolished in his flesh the enmity ama pumpi chile sama ma ki pumpiak na to thukham le ngei na hong phiat siang a hi Ephesians 2:15 ama to ki pol na hang in minam ni te pol khat aswa che na ding in minam ade jiu thukham le angei na te kem pe phiat in ete pol khat hong swa in a hong kilem sakhi minam deidan na ko pol mate no pol ko thukham azui mi hiung no azui lo te hiung mate in ko pol le no pol chi pol lung sim deidan na kem pe ama pumpi chi le sama ma ki pumpiak na ngiet to thukham ngei na thukham le ngei na te hong phiat siang sak ina toina Jesu a hi toide tuni na thukham ka zui la hi tuni na no te na thukham azui lo te hi te ichi chi ding hi non loina topa Jesu pumpi chi le sama ma to hi te kem pe ngei na jiu te i thukham ngei na te kem pe hong phiat siang sak ina toina lai kung lai dal te hi loina itopa Jesu pumpi chi le sama ma en hong phiat siang sak hi na hi efficient alien ni aneu som le na sunga siang tak le tel takina kim te hi toi mai na hi la siang tho te lim takina sim phaki ding hi hang chi tunin hi la siang tho atel chen ding ina to pai na nang tunga chupa hong ping ta hen number C na pai su ni na by the works of the law no flesh shall be justified to come zui na hang ina kwama in dik kisak na anga kay ding hi Galatians 2:16 to come zui na hangin diktan sakna anga lo khazi up na hangin diktan sakna anga ate inzong Jesu khazi chu I zo hi bang hang hiam na chi ule to come zui na hangin kwama in dikki sakna anga kay ding hi number khana hi tenga I thei dinga to come izui na hangina ate in pasien diktan sakna anga zo lo hi na thu tuni na hi la siam thoina kichian takina honggen hi number ni na diktan sakna inga na ina Jesu khazi I up isan manbek a hi na thu zong siang takina kimutheya number thumna a hi hang a hi zong a hi hangin kwa tu kwa ta in thukham azui zong ina kwa ma in pasien diktan sakna akinga ngiat lo a hi na thu tuni na hi la siang tho tung toi na kimuthe hi toi te hi la siang tho tu te itel ma sia lim takina to pa ka siang tho tunga thu ngen ngi ina to pa na dei na hong hil in chi na thu ngen leng hi la siang tho te ki chian tak le
กิเตลตักอินะหงเทสักอินะตัวคัสเสียงโทไอฮีตัวทูเตอิเตลตักเจงอินะลุงมวนนะเลขมวนนะกินยาโอ้ฮิทุคามอินะpasien dik tan sakna ke tunga om ke ve pasien dik tan sakna ka nga nai na pasien he pi na liu leu bek ma hilo yam chi tu ni na hong thei sak hi mai na hi la seng tho tung to ni na atel chen ding na mi mal kim to pan chu pa pe ya ta hen in number d na pai su ni na by faith upna bek to Roman 3:28 bang hang hiam chi le mi khem pe pasien to akipol thei na pen thu kham zui na hang hiloin bang chi up na hang hi chin igen zo hi na chi hi in gen be lai na ding bang om non lo hi mo pasien to ikipol thei na pen bang in pasien to hong ki pol sak hiam chi le thu kham zui na hang hilo mate pol ma mai na thu kham zui na hang hilo na chi na bang hang hiam chi le jesu khazi in eite tang ding ina hong sep sak na lai siang tho singlam te tunga ka zo hi chi na ama kamal i up isan liu leuna bekto pasien to akipol thei hi na thu tu ni na hi Roman alien chum aneu som ni le giat na a siang tak le kitel tak ina honglak pasien kamal a hi in hi la siang tho te sim che ni na thu nge ni na atel chian mi mal kha sim hi na ding na to pan chu pa pe nge ta hen in number e na pai su ni na redeem us ate hong tan khia Galatians 3:13 la siang tho in sing tunga aki khai mi pe ma pasien sam set mi a hi nachi a hi manin ate a ding increase in sam set na athok manin to come zui la na hangin sam set na panin ate a hong tan khia a hi la siang tho ina siang tak ina hong gen kin ta hi in toite singkhwam tunga aki khai mi pen bang chia le pasien sam set mi na chi hi toite kwa singkhwam tunga hong ki khai yam chi le jesu hong ki khai manina to come zui zo lo mana sam set na kem pe panina ate a hong tan khia na toina jesu singkhwam tung hong ki khai na hang a hi in redeem us ate hong tan khia a hi in Galatians 3:14 na le 26 na ia tak chang ina hi lai mun te zonga up na tung ton bek a hi na thu lim takina kimuthe hi through faith mate up na tung ton up na bek to ate set na hang hilo up na tung ton ama i up na tung ton ina ate na gup khet na inga na thu hi la sing tho ten zong ki chian tak le tel takina honglak khia a hi in f na pai su ni na to fulfill akiching sak ding in mate Matthew 5:17 Moses took ham le kam sang te thuil na te a phiet ding in hong pai hi chi in hongai sun ke yun tua te a phiet ding in a hong pai hiloin amau te hil na akiching sak ding in a hong pai ka hi zo hi in koi chi bang ina hong ki ching sak ding ina hong pai hiam chi le zui zo ding ina akibol a hilo tua thuk ham pen mo nei mi hi na hong kok ina hong lak tua thuk ham i zui zo lo na panina singkhom tonga hong si na to akiching sak jesu a hi na thu tunina la siang thoina lim takina hong gen hi in kam sang te le hi Moses kam sang te tweet na te pen kulnon ke hi te zat ding hi ke hi te ki sam ke chin na a phiet ding ina hong pai hilo hi te pen bang za tai na thupi hiam hi te na bang za tai na man nei hiam chi pen aki ching sak ding ina hong pai a hi na thul jesu ma ina hong gen thu a hi hoi chi bang ina hong ki ching sak hiam chi le tuni na amai gen kamal khat bek to ki ching sak chi bang hiloina amai sep khet na khat pe to ki ching sak achina dam sak na ai keile na lamdang abol na khat pe to ki ching sak chi hiloina amai chi le sa amai pumpi ma to singkhom tunga hong ki khai na ei leitung mo nei mi kem pe wa ding hong ki khai na
ite mo nei kem pe wa di hong thuak sak na to hong si na to anun tak na hong piang na to hi thu kham kem pe hong ki ching sak ina toina jesu a hi na thu tu ni na ite na hi happy nine na bang teng hiam chi a b c d e f g na hi alai siam tho zui na ki chian tak ina ong khen kia hi te khat ve inga ina to itel ke ya le lim tak ina lai siam tho bu te le mina ki chian tak ina simina to pa ka siam tho tunga thunge ni na hong tel sakin chi na hi te atel kim chiat anei kim chet mi mal khasim chet hi na ding na to pa an chu paung penge ta hen in tu ni na again thu tengina bang teng hiao chi na atom kim chingina achulu te ensuki ni number khat na again ni na Moses tunga akipia thu kham nam som te na bang teng hiam to te izui zo hiam akele izui zo ke hiam chi thu tu ni na ikige ni ani na tua thu kham aman phat na in zui zo lo hia le thu kham pen phiet ding mo thu kham pen man nei non lo mo chi thu igena to te pen phiet ding zui pai khet ding hilowa thu kham ina bang za tai na man nei na bang za tai na man pha hiam to thu kham om ke le mo nei mi hi hunlam ki thei khalo ding hia nga jesu gum pa le hon pai na ikisap hunlam tak eite na athei khalo ding te hi to pa ko hi thu kham te to nangma mai pha nangma di dan sakna anga zo lo ding a hi mai na nangma happy na ki samung chi na pasien kyang jesu kyang izot theinai na hi thu kham man phat na thu kham man nei man ni na ete na jesu kyang azon the hi na thu number ni na ikike na number thum na a thu kham izui somale eilam pai na bang teng sem ding hiam nisimina isep ding na bang teng hiam chi tu ni na tua thu te ikigen hi number khat na thu kham ka zui hi thu kham sunga ka nung ta hi ichia le number khat na ete na wun i a lo phamo mate wun i a le tua hi thu kham zui na sunga akinung ta the a hi na tu ni na hi thu akigen hi number ni na you must do it mate na sep khiat lo phamo hi sabat ni siang tho takina nazat lo phamo hi number 2 na nisimina blood sacrifice jing sang khat ni ta khat to no si san na bokhet holding hi chi to teng ikigena hi teng kem pe nisimina isep zo khat zong omlo hi mani na ete na bang kisam hiam chi le happy na ikisam hi chi thu ikigena happy na the grace is gift happy na piak khong a hi jesu khazi i up mani na happy na akinga liu lew a hi na thu tu ni na number 2 na happy na piak khong up na to akinga piak khong le song a hi chi thu tu ni na akikum khom hi tu ni na atel kim che ding na atel thei che ding na to pa kha siang thoina mimal kha sim che hong happy en la tu ni na hi lai bu te ken study te bolina de takina topa kamal thu te kalungai ngai changina topa sunga ka khamon na te lien sem semina topa sunga ka up na te ka zung topa sunga ka up na te zung thu kha sem semina o up na bulpi na hi bang ai ve mo china tel sem ka hi mainin tu ni na hi te tung to ni na nang zong atel kim che le anei che ding na topa na mimal kim topan chupang pe ta hen in mai lama zong hundang te ineya le ki kum khom to lai ding hi hang in how was it different before the law and after the law to kham akipiak ma hun le to kham akipiak khit hun a bang za in kilam dang hiam bang thu teng kilam dang hiam hi to kham hong pian khet ma hun le to kham hong pian khet huna bang thu teng kilam dang hiam chi thu te zong mai lama ki kum to khom lai ding hi hang chi tunin zong aki thei sak khol hi hang in tunina hi thu kem pe atel che ding na to pai na mi mal kha sim thu pa hong pe ta en la in hi thu tung ton ni na na thanga na hi zong na lungdam na hi zong o ma le comment a zong ki so ta takina ki a che hi ai ke le tel lo o ma le zong so ta takina ki dong the hi chi tunina hi thu kem pe akitei sak long hi hang itan chen ading na to pai na mimal kim chupa hong pe ta hen